Bala Ken Rosas. Tinapalabas ado dagiti naamuan nga impormasyon ni Alexandra. Idi inimbestigaran na ni Joyce. Nakaunget-met ni Jeremy iti pan nakareid ti negosyo na. Kaya't binili na ni Vanji nga alaan na ni Joyce anyaman ti mapasamak. Kabayatan na. Na-turn over met ni Joyce iti DSWD. Iti na minsan ngay mawag ni Jeremy ken ni Alexandra. Sinigurado dan amatuloy tinaitantan a panagkita da ken ni Alexandra. Nang limlimumet da Vanji ken Nardo akas naganak ni Joyce. Tap numairwarda da itoy kaya't numaisubli ken ni Jeremy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Oh my God. Iha, para matlang iti pagimbagam da ito'y. Anak, hintayon. Oh my God. Saan? Saan, ma'am? Saan da nga itid kadakwada? Pangasiyo! Jeremy, naalamin ni Joyce. Nasayat, Vanji. Sa dino ti pangipanan ni Kanikwana? Amo ni Nardo, no sa dino ti pangipanan nyo kan kuana. Oh, Michael. Nagatang ta amin ang dagit itid ta kasapulan ni Joyce. Bayat ti kaadda na iti DSWD. Siya kung ti maitulod kadagitoy, ma'am. Sumarano kay tulangin inton malpas ti trabaho. Juan, ngam ibagam kan kwa na ano sa anak ang makapan ita. Inton bigat laangan. Tanawaywaya ti oras ko. Dayta ti ibagam ha? Ma'am, ti phone mo. Itay lang nagri-ring. Mabit lang. New number, Mat. Agora ito sang bata. Hello? Ma'am Alexandra, tulungan ta ko, ma. Joyce? At nanangala kanya. Nagpambarangdaan na anak ko. Ano? Kaka mo no sa dino ito ti pangipanan da kanya. Inlugan na pitikot ti apuraw. Inlugan na piti compartment ti kotse. Tulungan tak, ma. Tulungan tak. Anya? Sige, agkalma ka lang. Ipakaamom kanyak no sa dino ti pangipananda ka na. Manganta pa ilang dito eh. Andayo ka di pa iti taray dilugan? Medyo adayupay. Mabisinan ni Joyce iti una ti compartment. Ikantalangan iti kanan na ijay. Panayo kanya. Waya-wayaan na kon. Nakatagtagari ka. Oh, ato iti kanem. Mangan ka, no kayat mo ti agbyag. Waya-wayaan dak ditoy. Darius, naitaray manan dagiti sindikato ni Joyce. Anya? Daytoy timpakita da a birth certificate na. Peke daytoy. Kitam. Kasla original. No di mo amirisan analay. Diyak makaid na amang pampanunot. Nang runak at nangag ko amis mo ti panagsangsangit kan butang na. Alexandra, nasken amatrista. No sa dino ti pangipanandakin ko na. Amang angkit di mat no patayan dan. Si Madang Tilugan. Sumiripak dito'y abukat. Tapno makitak no sa dino da ito'y ayan. Gasolinaan da ito'y. Kung darak ti ruangan ti compartment. Tapno madlaw di gasolin boy. Arayatan dag! Tulungan dag! Dag! Tulungan dag! Nagandar man ang tilungan. Awanan ti pigsa ka. Kakapsuta ko. Ni Alexandra ti umawawag. Hello? Joyce, sa dino ni kayan nyo. Diyak kabisado na iti a lugar.
Ngam si Martin kami iti may sa gasolinaan. Ma'am, tulungan da ko, ma'am. Marurudak. Anya nga tano pagsardeng nga kundi ta babae. Riyaw kid din ariyaw itay. Bayambay lang. Ituloy mo kiti drive. Kasano? Nunadlaw da ije gasulinaan. Nakadayo tamatan. Partakam kit din ti ag-drive nato. Sigon kini Diyos, si Mardeng da iti may sa restaurant. Tanangan ijay dagiti nang ipanaw kan ko na. Kalpasan na. Si Mardeng damanan iti may sa agasolinaan. San na bale? Naalerto amin na pulis. Nakamonitor da itan. Si Matang manantilugan. Kat bimabada na. Dito nga tati pangipanan da kanyak. Nasip nga't itiruara. Kahit nasaw ka na. Adayo da iti anang ipananda kanyak. Lukatan da ti compartment. Waya-wayan da kon! Anya ka diti kasapulan nyo kanyak! Di ka kadiagtal na. Makamukan kan ko na. Tinapatag. Saan na makalipas pa. Sige. Sakbay nga disaga. Pungwak pa'y dagiti makansakam. Waya-wayan da kon! Di ka kadiagtal na. Nawana na ni Tipon. Pagkatakon. Sigon iti vicinity map, manipod iti main highway, nagturong da dito'y apasek no sa dino masarakan ti ibagbagam a gasoline station. Well, daytoy a gasoline station ti si Mardeng da. Simbardeng da iti daytoy apasit a karinterya. No kasta nga rod. Sa dino ti dalan ang nagturungan da. Dua ba nagdayta? Mabalin ang nagturong da iti adayo a probinsya, uno nagtalina da dito syudad. Okay. Alexandra, agturong ta iti restaurant ang naggapuan da. Ken iti gasoline station ang nagpagasolinaan da. Ita, tanay lumang ni Joyce. Mabalin kon ti agsubli kadagiti as asikasot ka trabaho. Dagamin kini Tiago ti makamukan kwa na dito ay. Tiago? Kadwam ni Tiago? Saan mo lang nga makita? Nga madalang di tayo gigid. Nagbambantay. Dito'y gayam tinangibaunan na kada kayo apag lamangan niyo. Wen, kuna na ngagpalamiis kami pa dito ay. Nga madamat imparamid na kanya. Sana bali, dakal ti sweldom kan ko na. Dahita ti pangayatak ni Boss Jeremy. Sana kuripot. Bantayan nyo analaing ni Joyce. Orayan tayo ti bili ni Jeremy. Noan niya ti kayat ng aramitan kan ko na. Siguraduan nyo lang asaan na makalibas. Makalibas ka di pa dita underground. Anang ilang mangantakan kwa na? Ore siyang, diyak pagarupan, natagayang balay ni Jeremy akastoy. At the underground na. Ora ni Ma'am Emily. Saan na nga mo dito yung lugar? Iso nagasat ka, Banji. Nakita mon, daytoy alugar. Ado ti customer da iti daytoy apangan. Sige. Asit ganti ka herada. Ano asino ang mabalin na pagdamagan. Awan ti gwardiya iti daytoy apangan. Isa anawaya asom lagti asino. Saan dan amadlaw dagiti nakaparking alukan. Padasin talaeng. At no saan na masungbatan ti kahera. Mabalin na dagiti langan nakatugaw ken nakastambay ti aglawlaw ti panganan. Isudan ti pagdamaga. Yaklam mo, na talaga adi kayat ti agsarita di kahera. Gapota mabutang. Saan dan anadlaw no asino dagiti customers da ngay munag. Sapay kumata iti sumaruno apapananta. Addan maalat nga impormasyon. Wanya rod.
Panagkunak kat asidagtan iti gasoline station ngayon pakita ka data ni Michael. Orayag ti awag ni Joyce. Barang maibagana no sa dino tinangipanandakan ko na. Tano siyak ti umawag. Amangan no maamuan dati kaad dati cellphone na. Kat alaan na. Kaya't mo asawan, inikam iti cellphone? Wan. Pang sigurado lang. Daytan ti gasoline station. Isardeng kong tilugan. Iti oras nga bagbagayo, sakti naka-duty, sir. Mabaling ka di amamuan. No, at may nagpagasolina apuraw a kotse. Ay, ada, sir. Doa dagiti nakalugan. May sa lalaki, kan may sa babae. Adda nadlaw ko iti lugan na, sir. Anya? Kasla, adda gulgulagul iti... Iti anya? Iti unag ti compartment ti lugan, sir. Kat, anya ti si Marno nga inaramid mo? Awan, sir. Kita anak ngamin ti driver. Barbasan day, jay. Ngam nadlaw ko. Napigsa talaga ti gulagul jay day unag ti compartment. Alexandra, anya matimakunam? Sir, panagkunak. Tao ti adda iti unag ti compartment. Masiguradom at tao ti adda iti unag. Ma'am, hindi nga min nagandaran ti lugan. Adda nang ko nga ikis ti babae. Manipod iti compartment ti kotse. Sa dino ti ayan ko. Nakasipsip nga ito. Ti cellphone ko iti bolsa ti pantalon ko. Silawak no sa dino ti ayan ko. Basit asilit ti ayan ko. Awat ti signal dito. Andiyak maawagan ni Ma'am Alexandra. Sa dino da ito'y alukara. Anya da ito'y alukara. Anya da ito'y nangipananda kanya. Nalpas ko ang ti trabaho. Awan ti sa bala pangibagamit iti ito, Ivanji. Diyak kayat nga agwaras pa'y. Mapasamak ti pagayatam. Nagsubli ka niti trabaho. Asikas mo manalayang digay ti baro arikots mo. Kad, kumusta tinapasamak arid? Siya, kung ti makamoy ti dayta. Mabalin nga riglot. Mabalin abayada. Nakaturugan ni Nardo. Inaya na kamapaniti na kaibalutan ni Joyce. Napintas a babae ni Joyce. Kaubingan na. Imbaglakit din. Tanaalak ni tulupag ti silid. Anak kay kulungan na. Lukanak ti silid. Sino ka? Nakariing kamat kaya man. Sino ka? Kabuting mo laon ay katiti lang ha? Hindi nakasitgan. Saan ka nanan, way? Basta umanugot ka lang, iti kayat ko. Atiwan na! Ulimag ka. Maminsan lang na ito. Dago! Nardo! Di mo sagsagidan dayta babae. Italag mo't Kayat mo ka di makadanon kini Jeremy dayta nga amidam, ha? Ay, saan? Kayat! Rumwarkan kat ilak mo matlaing pisilet. Juan, rumarakon! Mas ako lang ma-save ko amin na files. Narigatan. Sigurado nga aramatan na dagiti linaon ti files kontra kanyak. Jeremy! Agsarita tayo tinalapan! Dinak man disturbon. Busy akita. Sumbatam lang dagiti sa lutsud ko. Sa dino tinangipanam ka ni Joyce?
Rumbeng pa'y ka di amamom? Dakkel a kwarta ti isarsarat na iti negosyo. Ado dagiti mangayat kan kwa na a kliyente. Nangipalam kan kwa na. Jeremy! Sumbatan nak! Manawan nak ditoy. Napatag ti asa kaswag. Nangipalam kan kwa na. Impapatay mo ka di lang akas itinaramid mo iti escort service. Awan ti Michelle. karbala mamang diktar iti kayat kong aramidan. Siyak ti masurot ditoy. Laglagi po, Emily. Panag ko nak Alexandra. Mawaswas ti anyaman ak kaso ang maidatag iti data Jeremy. Apay anak ko nam data. Sigun kadagiti pulis. Awan mapagduadoan iti naala da software kadagiti files na. Saan ang mabalin ngagbidot ni Michael iti panang takwat na kadagiti program iti computer ni Jeremy? Nabatad ang maararamat daytoy kadagiti illegal at transaction na. Dahito yung ti bagbagak. Kwarta. Kan impluensya na ti agunay kadagiti kaso ang maidatag ken ko na. Juan, pud na data. Napakadaan na tinaiwayat arid. Ken ti pan nakakumpiskar dagiti gadgets na. Ket na-save na ti dadduma a files na. Adda manin maglukat iti ruangan. Ato iti ka na. Mangan ka. Waya-wayan dak ko man ditoy. Bayanda ko na makaawid iti pamilya. Dumteng to dayta ka nito. Sige. Mangan kan. Napintas ngagpaiso day jaya balasang. Jak itulok. Amaw na anak ni Tiago. Nas ka na dumalan pa'y kadagiti imak. Sakbayan ni Tiago. Siyak ti mangidulin kadagiti tulbag. Ti ko na siguro ni Tiago kat mamaysaan nag. Nalalaingak ngam ni Tiago. Agpagad nga to tibiyag ni Joyce iti ima Danardo ken Tiago. Gagayem. Di liway na denggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Dinapalabas Inruar Danardo ken Vanji ni Joyce ket inpanda iti lugar no sa dino at dati underground na. Iti nasipnget asiled inkulong da ni Joyce. Namuan met da Alexandra ken Darius ti lugar at dimagasan ken dimmalanan ti kotse anang iluganan da ken ni Joyce. Iti sabali a bangir naramid ni Jeremy ang maisave amin dagiti files na iti maysa a disk. Gaputa muna maaramat dagito ay kontra ken kona. Kabayatan na. Limtuad nga isumot lagayam alaplapdan ni Nardo ni Tiago iti dakes a panggap na kini Joyce. Na isugayam timang tartarigagay ken kona. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas. Nagapwam. Oh, Tiago. Naban ko ni ka ni Joyce iti kanen na. Itay kakadipay dita. San met? Nadiskubrik nga may nasimrek kay tisilid. Nakaibaludan ni Joyce. Kat, anya ko ma? Malagip mo ba'y kaditi naramid mo ka ni Alexandra? Apay nga ipalagip mo dayta? Ang mga naramidem tumanan ka ni Joyce, ti inaramid mo ka ni Alexandra, ha? Apay, Tiago. Saan ka diadakas ti panggap mo kini Joyce? Aganad kay ti panagsasahom. Di mo liplipatan. Buyot ka lang. San ka ngagsigsigurado, Nardo?
Dakal ti panagtalag kanyak ni Jeremy. Mapasamak mo't kan katinaramid ko kan ni Mauricio. Sana basta mapukaw dagiti nakaprograma iti computer ni Jeremy. Pud na dayta. Gapo tapat check. Na-save na dagiti files na iti sabali atis. Ado pa'y dagiti agbali na biktima na. Talagang adon ti basol dayja at Jeremy. May salang ti Patsik, Alexandra. Nakadulin ti dis. Adan rason tapno agkita kani. Alexandra, napaggadunay dito apang panunutan. Insagana kon tibagik iti anyaman ang mapasamak. Sangwa kon ni Jeremy. Banji, imbitaram amin dagiti gagayang ko negosyante. Kaya't ko masilibraran ti panagkasangay ko. Matungpal. Imbitaram dagiti politiko. Rumbeng amay pakita kadakwa na ti kinabaknang ko. Kanamok, saan da ka basta magaraw, Jeremy? Mano ti baybayad mo kadagiti umay ag-imbestigar kan. Wen gayam, sino ti espesyal a bisitang? Ni Rose. Imbitarak ni Rose. Saan nakasumrot itangal daw, mami? Kaya't ko tag-relax. Nasayad mo't tanapanunot mo da ita. Puro nga min trabaho ti pampanunutan. Kaya't ko ngay liwliwag ti madiarik na. Gapo iti panakangag ko iti panagsangsangit ni Joyce iti telepona. Anya nga tan tinapasamakan ko na ita. Diyak mapakawan ti bagik no dadakas ang mapasamakan ko na, mami. Saan mo abasol tinapasamak, iha? Iso asaan ka kung mga agpanunot iti kasta? Pada ka dinamnamaam abisitam nga umay itangal daw. Awan na, mami. O sige, tamapan ko lukatan tiri daw. Amangan no ni Michael dayta. Sige, mami. Sapay ko matawan dakas ang mapasamak kini Joyce. Nang runa ta saan kon ang makontak ti cellphone na. Alexandra. Darius. Anya tar aramidam dito eh. Oh, apay anak lahat ka nakakita kanya. Diyak namin namnamaan ti umay mo. Wen gayam. Sabong kan chocolates para kan ka. Darius. Diyak amo no apay nga aramidam dito eh. Adto yun ti kapeyo. Agyaman anak, ma'am. Darius, dito'y kan amangal daw. Agluto tapno maramanamat specialty. Mami? Sigurado ang magustuhan tilutwag amakan. Wen, ma'am. Sige, dito ya ka mangal daw. Alexandra, asikasuma na imbag ti bisitam, ha? Sige, mami. Agdagaw ka, Darius. Agyaman na kiti sabong kong chocolates. Peace offering ko. Peace offering? Apay, ada ka din nagginuraan ka? Amangan nga min no dadagiti na ibagakan ka. Kat nasa eritirik nam. Diyak kayat agumuro ka kanya. Ag partner ta. Kat kasapulan nga agtalina iti nasingit apa naggayam ta. Nasingad, apa naggayam ta? Wen. Aggayam ta. Nga ori anya ti mapaspasamak. Ipatulod ko dagiti imbitasyon para kadagiti bisita iti panagkasangay ni Jeremy. Kabilang kadi naimbitaran ni Rose. Ni Jeremy tinangibaga nga isot espesyal a bisita na. Anya? Ha, saan ang mabalin? Sumorsorot aklang iti bilin. Sino ka di day ta Rose iti biyag na? Kasta launa iti panangipatag na kenkwana? Espesyal ni Rose iti biyag ni Jeremy. Huston! Di man baliksan pa'y Banji? Ibagbagak lang ti putno. Sa bagay.
Nasaya at matno umay. Tapno makita kan maamamok dayjay a babae. Apay, planom ka di? Timang riribok iti selebrasyon ni Jeremy? Apay kit din asaan? Aramidak dayta? Ha, makaamon ni Jeremy. Paspasaktan na. Kan, uray si kamot Vanji. Adot ti atrasom kanyak. Dinakpayan patpat dyan. May salang tibos ditoy. Kanday takat ni Jeremy. Iso lang ti rumba nga surutan. Para makita, Vanji. Addan tumat kanitong agpakaasi kanyak. Uray po utam ti imbaga. Oh, Darius. Anya ti makunabi ti specialty. Perfect, ma'am. Kastimate ko mga gluto ni Alexandra. Di ka madanagan. Adan to panahon na sursurwak dagita. Damagak man kan ka, Darius. Kumusta ti love life mo? Ha? Damag ko kat mga sawa ka kuman. Numabalbalin ko ma. Diya kaya't apagsaritaan data. Ngam tangay di na magyumatan. Sige, isang bata kon. Oh, Nag-break kami ni Tinobyak. lading itag no kasta, Darius. Tinasaya at manganta yun. Saan pa'y aday tati pagsaritaan tayo? Nasingat ti panaggayami kin Alexandra, ma'am. Tarigagay ko ang makasarak mat kumaiti lalaki ang mga ipatagkan ko na. Kan, mga yan. Iha, mabalin ka di akasarita ka. Owan mami. Alexandra, panagkunak, lipatem lang ang tiriknam para ka ni Darius. Mami. Mapaay ka laeng. Ngamin, awan mo't lang tinasaya ta pagtungpalan na. Madlaw ko kan kwa na kat awan panagayat na kan ka. Iso nga ibaw ing mula angan iti sabali ti panagayat mo. Tapno saan ka ang masakitan? Adamat ni Michael. Apay adi mo ikan iti gundaway na. Aday ta. Dumakdak ka lang ti abot anakita ka. Adalawag. Mabalin siguro aday ito iti pagnahak ngaglipas. Inutag apalawaan ti abot na. Sikat ikang runa na bisita, Rose. Siya ka dilaan? Aduda, ngam sikatin na isang sangayan. Okay. Ibagam no niya nga oras daw, Maya. Dahil tatikad ko kan ka. Game ka. Saan ka paayan iti day tatarigagay mo, Jeremy? Umayak nga umayak. Nakasagana ka din ti kanen ni Joyce. Isagsagana kon. Imawag ni Jeremy. Kinunana asiguraduentang awan dakers ang mapasama kini Joyce. Ipan ko na ito kanan na. Sana si ka. Siak. Na. Siniram ti pagnaak. Siak ti mga itulod iti kanin na. O sige, siga. Atoy. Labas kanardo. Orayam amapunwanak kan ka. Kasto iti aramidon tayo. Siyak ti agi standby, Jerwar. Ket sika Alexandra, kan sika mat Michael, umunag kayo. O sige, tanakasaganan to'y bado ka pang waiter. Insagana akon daytoy akan nito. Michael, nakasagana ka din dagiti gadgets tayo. Awan problema, sir.
Sigurado a clear ti maala-aladawan. Kan uray ti panagsasarita tayo. Alexandra, umunag ka iti opisina ni Jeremy. Kat si Kamat Michael, agsirbi ka alokaw. Makikita ko ng tilawag. Kat iti kanito adumakal ti abot. Ang mga nada signal ti cellphone. Kat maawag kak matlaang ni Ma'am Alexandra. Damanin tao. Isagdag ko pa ilang teraramida ka. Kumusta ka, Joyce? Kaano away-away andak dito ay? Di ka ganat. Ato'y dagiti ka na. Iparabaw ko dito'y lamisan. Sandak nga sitgan. Naamo ti rupam. Nagmayat aming mingmingan. Wano? Igagagaram ka di ti manggargari, ha? Sa anak nga igaman! Pangasim! Aday wanag! Kung kunaklain. Inyibkas ko lang ti marikiriknak. Nakapimpintas ka ngamin. Ala, mangan kan, Wen. May saka nga ulag na rato. Kunam siguro saan ko nga mutir aramidam. Damit na talaga ti panagustom ka ni Joyce. Mapatay ka no kamali ka. Sipsiputan ka nardo. Sipsiputak amin na karaw mo. Kasla di mo kayo ti-offer ko ken ko apanagayon ka. Apay anak ko ng data. Kasano? Nalami isla tatipan na kailangan mo kanya. Kasla ita. Itulod ka lang aro din ni apartment mo. Yan, di ka pa ilagtagariman. Anya di kaya't mga ibagakan ka. Napagsaritaan tayo matan, ti plano tayo. Kas may sagay yan. Tarigagay kong agbaling ka kung mga open kanya. Amom ti ugalig Darius. Sa anak ama nagsawa tao. Yan, kini Michael. Ado ti maistoryam kan ko na, no ta kayo dagkadwa. Apay manan ang nairaman ni Michael iti saritaan ta. Makigay-gayo makan ka, Alexandra. Iyas asidag ko ti bagikan ka. Mano ka di arosas ken tsokolate ti kayat mo. Tapno ma-acceptar mo ti friendship ko. Darius, niti panagkunam kat maalam ti panagtalag ko babaan iti chocolates kan roses. Nagbitot ka. Saan adagita abba ti weakness ko? Anya? Kasapulak tagina na para iti operasyon tayo. Ano? Saya atam ket di tag-drive. When? Agent Alexandra. Alexandra, mangmangag na ka di. Juan, nalawag ang mga kamay kal. Adong dagiti bisita dito yung unag. Manipod dito ayan ko. Makita ko ni Jeremy. Asikasun na dagiti bisita na. Mabali mong mamay. Sige, umayakon. Umunagak iti bakdor. Tapno makastrakak iti opisina ni Jeremy. Mapan kumutang servan ti arak dagiti bisita. Paliyok na lang ti mapasama. Sige, Michael. Ket aganad ka dita. Sa dino mata ti ayan day jay atis. Dito yung drawer na. Ang mga nagda dito. Dito yung files na. Naskan ang mabiro kak tidis. Sakbay nga anda makakita kanyak dito. Alexandra, nabiro kam ka din ti hard disk. Juan, ison sa dayto nabiro kak. Aglabang ka. Pimanaw dito ni Jeremy. Panag ko na, umunod dita. At dangamin nang ko apagsasaritaan da kadagiti kakadwana. Apayat na nga ipakita. Michael,
Damangag ko nga rin batak. Sige, taglamangag. Oh, dito'y sirok tilamisan, ti paglamangag. Sino tiyan dito? At ka di tao dito? Oh. Sapay ko matadinak makita dito'y naglamangag. Agduatuan sa matan. Adda inala na itidraway na. Adita. Nabanan. Ang mga nagsubli at agos. Tinasayahan. Rumuara ko dito. Talagang ado dagiti bisita na. Dayjay ni Jeremy. Adda kasarsarita na iti-itit. Tinasayahan. Agpakita ang ken ko na. Adik. Nakita na ko. Pinanawan ng ti kasarsarita na. Kat umayon dito ayan ko. Anya jay inyawat na. Rose, kunak lagi din no saan ka nga umay. Maragsa ka nagtatakan. Kat, wow, bagay mo man ang tinalabaga asot mo ha. Talagang umaya, Jeremy. Gapot tayong baga. Ala, umay ka. Yamam mo ka kadagiti bisita. Jeremy? Emily? Among kanyak ti special a bisita. Saan ka di arumbang lang asyak ti umuna apang amwam? Sige. Yamam mo kan ka ni Rose. Hello, Emily. Isa ni Rose Laporte. May sa fashion designer. Rose, Emily. Business partner ko. Ni Alexandra daytoy a babae. Ay, Jeremy. Mabalin ka ding agsangot ang agtugaw di talamisan. Kaya't ko ti privacy. Sana. Sana pud no daytoy. O sige. Emily, panawan da ka pa. Kasta launay ti panangarakop na kan ni Jeremy. Kumikita kanyak. Sa umisong isang. Ti awanan bain a babae. Pisugayam ti Rose nga ibagbaga ni Jeremy. Naskan amamuan dahito ni Jeremy. Kasaritak. Jeremy, mabalin nga yala anak iti inuman. Di special nga anak. Taorayan ka dito eh. Okay. Orayan na ka dito eh. Jeremy? Agsarita ka. Please, Emily. Ikanak iti gundaway nga aginjoy. Para iti daytoy akasangay ko. Anya ti mapasamak, iti panagkita manen da Emily ken Alexandra. Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Pala ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti no direksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Pala ken Rosas!